Ngibingelela abazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Kule mpelasonto esiphuma kuyona abazalwane, bekuyiphasika. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile, salibona iphasika, salihlukanisa kahle bazalwane iphasika. Uvukile uJesu, siyambonga uNkulunkulu. Kepha abazalwane siyazi vele ukuthi kuhlezi kukhona lezo zinto eziba khona. Khona siyazi ukuthi noma silidle kahle thina abanye, kepha khona abanye abahlukumezekile ngokulahlekelwa yihlobo nabo bekade befihla. Kepha uNkulunkulu uNkulunkulu othembekile ngaso sonke isikhathi. Nabo ukhetha ukubavakashela ngalendlela abavakashele ngayo ukuthi bona abanye abantu bedla iphasika, bekhonza, bedumisa, bona bebhekene nesimo esinzima. uNkulunkulu-ke asinakumbuza ngoba sonke ngoba sekhona. uNkulunkulu uney'nhlelo ngempilo zethu. Noma kubuhlungu okunye, kepha uNkulunkulu yena usukazi. Sithanda nje ukuthi sidlulise induduzo kwabalahlekelwe yihlobo nemindeni yabo kuleso simo esikanjalo, ngoba siyazi ukuthi as much as thina silidle kahle iphasika, kepha khona abantu abebedlule ey'khathini ezinzima nje bade kuyiphasika, abalahlekelwe yihlobo zabo nabebekade befihla ngalo nje iphasika. uNkulunkulu sengathi angahlala nabo abe yinduduzo kubona. Bazalwane, ngizonifundela la incwadi u-Eksodusi 2 uvesi 11. Ukubaleka kwaMose bazalwane, ebaleke eGibhithe bazalwane. Le ncwadi ngiyayithanda ngoba iveza ukuthi uNkulunkulu akayisabi inkinga. Ngithanda nje leyo nto nje ukuthi izokhombisa nje ukuthi uNkulunkulu akayisabi kangakanani iy'nkinga, akayisabi, akanandaba ukuthi wena unovalo kangakanani, ngoba yena usukazi ukuthi usuke ezoba nawe unoma yini ubhekana nayo. So uNkulunkulu uyakwazi nje ukuthi avumele izinto zenzeke ngoba azi ukuthi yena uzobe nawe. Bazalwane, ngisacela ningiphe indlebe ngisazofunda leli zwi. Ngithe u-Eksodusi 2 uvesi 11. Ukubaleka kukaMose. Kwathi ngalezo zinsuku uMose esekhulile waphuma waya kubafowabo, wabuka imithwalo yabo, wabona owaseGibhithe eshaya umHebheru, omunye wabafowabo. Waphendukela ngalapha nangalapha, esebonile ukuthi akukho muntu, wambulala owaseGibhithe wamthukusa esihlabathini. Waphuma nangosuku olulandelayo, bheka nanku amadoda amabili amaHebheru exabene, wathi konileyo, umshayelani owakini na? Wathi yena, ngubani okumise induna nomahluleli phezu kwethu na? Ufuna ukungibulala mina njengalokho ubulale owaseGibhithe na? uMose wayesesaba ethi impela le ndaba iyazeka. uFaro esekuzwile lokho wafuna ukumbulala uMose, kepha uMose wasebaleka ebusweni bukaFaro, wahlala ezweni lakwaMidiyani, wahlala phansi ngasemthonjeni. Bazalwane, ngoba ngifunda le ncwadi angizuyifunda nje ngize ngiqhubeke ekuhlaleni kwaMose kaMidiyani noganwa indodakazi yakhona kaMidiyani. Ngizodlulela into engizozama ukuyiveza bazalwane ukuthi angithi njengoba sifunda la ku-Exodus 2 uvesi 11, siyathola ukuthi uMose wabaleka la ngoba ebulala umuntu, and yena ngesikhathi ekwenza lokho wayetshela ukuthi akho muntu ombonile, kanti bambonile. Ngesikhathi exabana bona abantu amaHebheru exabana wodwa, ngoba ngithi uMose nawe umHebheru, bexabana bodwa, wase yena ezama ukulamula, oyedwa wawo waseba nakho ukuthi ubani ombekile, ngobani yena wayetshela ukuthi abonwanga umuntu esikhathi ebulala umuntu, kanti bambonile. So into engizozama ukuyiveza labazalwane ukuthi uNkulunkulu iy'nkinga akayisabi, ngoba uma uthi uyabona yena wayetshela ukuthi lento ayenzayo akekho umuntu ombonile, uyibulalela umuntu wasemfihla la mfihla khona esihlabathini, kanti bambonile. And then lapho uFaro wasemfuna umbulala, wabaleka.
njengoba ngizoyeqela la ngaphesheya ku chapter 3 chapter 3 verse 1. uNkulunkulu ila ekuzovela khona ukuthi uNkulunkulu akayisabanga kanani inkinga. Uyakwazi ukuthi uNkulunkulu ethi azi kahle ukuthi ubalekele isimo esithile, kodwa uNkulunkulu aphinda kuphindisele kusona. Ngobani? Yena uyazi ukuthi uzobe nawe. uNkulunkulu akayisabi inkinga. Lo nkulunkulu esimkhonzayo akayisabi inkinga bazalwane. Yilokho nje engingakusho ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akise entweni obonayo ukuthi wena ngawakha amandla angeke uzohluleka, kodwa uNkulunkulu ngoba yena usuke kwethemba kuleso simo akise nje. Ngoba mawuthi uyabuka ukubulala umuntu akuyona into encane bazalwane, akuyona nje into ongavesane uyenze bese iphela kanjalo. Kodwa uNkulunkulu wakwazi ukuthi uMose amise endaweni la abulale khona umuntu afuna ukuthi aye khona, and awukwazi ukuthi uphikisane noNkulunkulu. uNkulunkulu mangabe efuna ukuthi uyenze into yakho uyayenza, ngoba mawungayenzi futhi ngesikhathi sabo mina ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi thina sesiphila emiseni kaNkulunkulu ukuthi sekwafika uJesu wenza impilo yethu yabalula, yethu isilula kakhulu. Mawubuka ngesikhathi soMose impilo yabe yayinzima kakhulu ngoba kwakufanele babhekane noNkulunkulu. uNkulunkulu unamandla kakhulu mangabe uNkulunkulu. Kungcono mase kukhona uJesu ngoba uJesu wenza ukuthi umzima amandla uNkulunkulu athi hayi ukuthi mancane, but ngobani whatever kusuke kunzima kuqala kuJesu before kufike kuthina. So kwenza ukuthi impilo yethu thina ibe lula. Bona ngesikhathi sabo Mose babebhekana noNkulunkulu direct, kungekho oyibridge. Thina uJesu seyibridge lethu lokuthi sikwazi ukuthi sihambe phekwalo. Bona babehamba phekwamanzi straight. Angiqondile ukuthi babehamba phekwawo ngoba ngisho wona sengiyasho ukuthi bona izinto babebhekana nazo kanje akufani nathi. Thina uJesu wenza ukuthi kube lula ngoba yonke into imithwalo yethu uJesu sasithwalela yona, bona babeyithwalela bona. So mabonile uNkulunkulu wayebuka bona direct. Thina uNkulunkulu akasabuki thina, usebuka uJesu. Whatever engiyenzayo erongi, ngobani uJesu yonke into engiyenzayo erongi uJesu wayifela esiphambanweni. Njengoba siphuma ephasikeni bazalwane, izona zonke izinto ezenzeka ngoba masuke silokhuza sicelebrate iphasika, ngoba sikhumbula ukuthi uJesu wasifela. Wafela izono zethu, wafela amacala ethu, wafela konke ukona kwethu esakwenza nesaqhubeka sikwenza. Ngoba siphila abazalwane, siphila esikhathini somusa, kepha siyona. Kodwa ngokuthi umusa wakhe uNkulunkulu uphewethu, uNkulunkulu uyasithethelela kukho konke ngenxa yani, ngenxa kaJesu. So bona babephila esikhathini esinzima. uNkulunkulu la babethi mabona uNkulunkulu abhekane nabo nje direct, ngoba bona babethi mabona uNkulunkulu act same time. Thina uyabona abazalwane ukuthi sona kangakanani, kodwa ngokuthi ngeke siyibone leyo nto. Ngobani? Whatever senzayo ibheka iya kuJesu, iqale kuJesu before izifike eNkulunkulu. So angese si-understand thina leyo nto njengamanje. Ngobani? Umusa, hayi ukuthi yini, umusa. Siphila emiseni kaJesu, so thina si-understand into eyenzakalayo. Ngobani? Sibona umusa kaNkulunkulu phekwe impilo zethu. Ngoba ngisho ukuthi bona babephila esikhathini esasinzima kakhulu, ukuthi mangona uNkulunkulu uyangidiscipline futhi kwangakhona nokudiscipline, wawuvesane kuphele ngawo. So thina siyona bazalwane, sona ngeke ngisho nokuthi usuku nosuku, sona iminute neminute ngoba siphila emhlabeni. Kepha ngokuthi uJesu wafikela khona lokho, wafela khona lokho ukuthi thina singabe sisayithwalela izono zethu namacala ethu, sekwenza ukuthi impilo yethu ibe lula abazalwane. Sekwenza ukuthi thina impilo yethu singabi nabo umzimba empilweni zethu. Ngithanda ukunifundela abazalwane uverse 3, chapter 3 kuyona yena Exodus. uNkulunkulu zibonakalisa esihlahleni esivuthayo. uMose wayalusa izimvu zikaJethiro umukhwe wakhe, umpristi wakwaMidiyani. Waziqhuba izimvu waya ngaphambili kwehlane waze wafika entabeni
kaNkulunkulu iHorebe. Kwabonakala kuye ingelosi kaJehova elangabini lomlilo, livela phakathi kwesihlahla. Wabuka bheka isihlahla savutha umlilo, kepha isihlahla asiphelanga nokho. Wayesethi uMose, mangiphambuke ngiye ngibone lesibonakaliso esikhulu ukuba isihlahla asishingani. uNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka, uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi, Mose, Mose. Wathi, ngilapha. Wayesethi, ungasondeli lapha, khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho, ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Wathi, nginguNkulunkulu kayihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe. uMose wasitha ubuso bakhe ngokuba wesaba ukumbheka uNkulunkulu. Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe, ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo, ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo. Ngehle ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe, ngibakhuphule kulelozwe, ngibayise ezweni elihle elibanzi, izwe elichichima ubisi nezinyosi, indawo yamaKhanani neyamaHeti neyamaPherizi neyamaHivi neyamaJebusi. Bheka manje ukukhala kwabantwana bakwa-Israyeli sekufike kimi, futhi ngikubonile ukucindezela abaseGibhithe abacindezela ngakho. Ngakho hamba, ngiyakuthuma kuFaro ukuba ukhiphe eGibhithe abantu bami, abantwana bakwa-Israyeli. uMose wayesethi kuNkulunkulu, ngingubani mina ukuba ngiye kuFaro ngikhiphe eGibhithe abantwana bakwa-Israyeli na? Wathi, ngizakuba nawe ngempela, lokhu kuyakuba luphawu kuwe ukuthi ngikuthumile nxa ukhiphile isizwe eGibhithe. Niyakumkhonza uNkulunkulu kule ntaba. Bazalwane, ngicela ukugcina kuyena u-12 ngoba inhloso yami bekuwukuthi ngikhombise ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu ongayisabi inkinga. Siyamuzwa la ku-10 ethi, ngakho ngithi ngiyakuthuma kuFaro ukuba ukhiphe abantu bami eGibhithe. Bazalwane, uzubona ukuthi uNkulunkulu ongayisabi inkinga, ngoba mawufunda la ku-10 uyathola ukuthi uthi umthuma kuyena uFaro. Lo Faro ekuthiwa okuyena owenza ukuthi uMose agcine esebaleka, ngoba wezwa ukuthi ngesikhathi ebulala umuntu wezwa uMose ukuthi kuthiwa useyamfuna. Iyona nto yambalekisa, ngoba ekuqaleni wayekwenzile lokho wayitshela ukuthi abonwa ngomuntu, kepha emva kokuthi esekwenzile ezwa sekuthiwa uFaro uyamfuna, iyona nto yambalekisa. Kodwa uNkulunkulu la ku-10 uthini? Uthi ngiyakuthuma kuyena uFaro. Hhayi ukuthi uNkulunkulu akayazi leyo nto, uyayazi ngoba wayekhona ngesikhathi kwenzeka leyo nto. Even ishingayenzeki wayevele esazini ukuthi kuzofika isikhathi esikanjalo uzohamba uMose eGibhithe, ehlala isikhathi esingaka, kuthi emva kwesikhathi esingaka kube khona isimo esomphoqa ukuthi enze into ekanjalo. Kodwa uNkulunkulu akazange akusabe lokho, ukuthi akazange abe nandaba lokho. I'm sorry ukuthi ngithi uNkulunkulu akazange akusabe, ayikho into engasatshwa uNkulunkulu, bazalwane. uNkulunkulu akazange ebe nandaba naleyo nto leyo ukuthi uMose uhanjiswe yini, wenzeni, uphinde umthuma kuyena lowo muntu. Ngiyacabanga nami ukuthi nami ngangaba novalo ukuthi ngathi ngihambe ngenze into ekanje, uphinde uyongisa kuyena lo muntu ekuthiwa ufuna, uyinkosi uphethe, okuthiwa uyangifuna nami ufuna ukuthi angibulale. Kwakuyinto enzima, kodwa ngoba wayethunywa uNkulunkulu wayengenayo indlela yokuthi adabule lapho. But ngikholwa ukuthi kwelandela ividiyo, bazalwane, ngiyophinde ngimqhubekele
ngifunde ngizwe ukuthi sizwele bazalwane vele siyayazi lencwadi ayona incwadi entsha incwadi endala siyayazi ukuthi nje bazalwane bengifuna ukuzoveza amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akayisabi kangakanani inkinga akayisabi ngoba ukuthi amthumele khona abazasho ukuthi uya kuyena yena lo muntu obekuthiwa uyamfuna ufuna ukumbulala kodwa umyisa kuyena straight umthuma kuyena ukuthi akahamba ayokhipha abantu uyacabanga ukuthi uhamba ubulele usufika futhi uyabuya uzofuna ukukhipha abantu mawukhumbula kahle phela bazalwane siyazi ukuthi labantu laba amaHebheru ayegqile eGibhithe so like uzomcasula kakhulu vele uFaro vele usibulalile uyimbulalile oyedwa vele umuntu waseGibhithe usephinda futhi uzofuna futhi ukukhipha labantu ekuyibona abasebenzayo la eGibhithe abamsebenzelayo uyayicabanga nje leyo nto ukuthi into kanjani so ngiyayicabanga nje le nto ukuthi nami ngiyimina ngangasabi ukuthi ngangayisaba leyo nto leyo ukuthi ngithunywe endaweni kanjalo ngoba ngiyacabanga ukuthi ngihambe ngenza into kanje and ngihambe vele ngifuna umuntu onesikhundla esiphezulu onamasosha ogadwayo into yonke ngaphelwa inkosi ephethe eGibhithe and ubaleke ngoba imfuna futhi kushiya ukuthi ifuna umbulala akhona ukuthi mhlawumbe yamfuna ukukhuluma naye and then uNkulunkulu uphinde uyangithuma ufuna ngizoyenza futhi ngizoyicasula kakhulu vele ngihambe ngicasulile sengiyafika futhi ngizothi ngifuna ukuthatha abantu igqila zayo leyo nto leyo yayilikhuni kodwa uMose ngiyambongela ukuthi nokusetshenziswa nje uNkulunkulu ngiyambongela ukuthi wathola ithuba elanyana but lalingekho lula sesiyalibuka phela ngoba lilula ngoba sesiyazi yonke incwadi ukuthi kwenzakalani but kwakuyitask engekho lula but siyambongela ukuthi yena wakwazi ukuthi amlalele uNkulunkulu enze njengoba uNkulunkulu eshilo bazalwane ngiyabonga ukuthi ngiphi indlebe ngiyathemba ukuthi ngokulandelayo sizoqhubeka nayo lencwadi ngoba ngathi imnandi kakhulu but nje obekungithinta kakhulu ukubuka ukuthi uNkulunkulu inkinga akayisaba kangakanani nokuthi uNkulunkulu yakwazi ukuthi akise kuyona into leyo osuke wena isaba ngoba nina usukazi njobe esho emtshela ukuthi uzoba naye yabo ngoba masifunda la uthi ngakho hamba ngiyakuthuma kuFaro ukuba ukhiphe eGibhithe abantu bami abantwana bakwaIsrayeli uMose wayesethi kuNkulunkulu ngingubani mina ukuba ngiye kuFaro ngikhiphe eGibhithe abantwana bakaIsrayeli na masiza la ku12 wathi ngiza kuba nawe kusho uNkulunkulu la ku12 uthi ngiza kuba nawe ngempela lokhu kuya kuba luphawu lokuthi uNkulunkulu yena umthumile so uNkulunkulu bazalwane akayisabi inkinga akayisabi bazalwane ngoba kule video elandelwa ile ngiye ngakhuluma ngesimo angikhohliwe bazalwane ngizobuya nabo lobafakazi ngikhuluma ngesimo engidlule kusona mina nomndeni wami esingekho lula la kwayekwenzeka into nje emini kaBhaka ukhanya bazalwane kwenzeka nje into ezosibukanisa nabantu and uNkulunkulu akayisabanga leyo nto ngoba nakho ngiyangibona ngiyakwazi nokuthi ngikhulume angikholwa ukuthi kuba kwenzeka ngendlela isimo sasiyona lesasikhathi ngabe ngiyakhona nokuthi ngikhulume phambi kwenu ngaba ngikhoni bazalwane kepha ngomusa nokuthi uNkulunkulu akayisabanga kanani inkinga nakho namanje ngisamile ngiyakwazi ukuthi ngikhulume ngoba sekuyinto esibufakazi ngoba kuthiwa nendodana unobufakazi isubufakazi nothi kumina kuphela kuthina as a family ngoba into eyenzeke kuthina umndeni ukuthi sehlelwe into nje esingaze siyibone esihle sibukela kude kepha abazalwane ngelinye ilanga ngiyonixoxela ngoba kubufakazi ekumele ngibethule ukuze nibone amandla kaNkulunkulu ngoba ngikhuluma ngesimanga saNkulunkulu uthi uNkulunkulu akayisabanga kanani inkinga ngoba ngikhuluma ngalento ngoba ngiyayazi ngiyibonile empilweni yami yenzeka ukuthi uNkulunkulu ahambe nawe noma angifuni uqhamanga ngalela langa kwenzeka leyanto leyana kwangathi uNkulunkulu akekho ngoba ngangibuka ukuthi abantu bayasibuka bayasho ukuthi laba bathi bayakholwa but why kwenzeka lento why behlaseleka ngento kanje ezobabukanisa nabantu so ngoba ngisho nje ngikusho ngoba iyangithinta impela lencwadi yaMose ngoba ikhuluma ngesimo nathi edlule kusona la osuku noma ngafani akufani bazalwane but izoveza amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akayisabanga kanani inkinga
ukuthi noma isimo singabukeka sesikhulu kangakanani ngoba le nto ayenzeka kuthini kwangayona into elula. Kwangayona into elula. Ngifuna bazalwane ukuqamba amanga. Ngiyabona nje ngokuthi mase ngikhuluma ngayo ubufakazi enginabo, hayi mina ngedwa, ney'ngane enginazo zinobufakazi zalento bayenzeka zikhona ezinye. Umndeni wami, like ubufakazi, hey bazalwane, ngiyabonga nokuthi ngiyakwazi ukuthi ngikhulume ngayo manje. Yabo le nto adiyintsha ade ngingakwazi ukuthi size ngikhulume ngayo ngoba ibingifikisela ngovalo nokwesaba. Kungasalaleki ngisho emini, kwakhona ebusuku ulala ungalele ngoba usaba. Kepha manje sengiyakwazi ukuthi ngikhulume. Yinto, so lento le ngoba ngikhuluma ngencwadi kaMose, ingoba ngiyarelate ekutheni uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ubhekane nesimo aphinde futhi kuleso simo akuyise kusona. Thina noma kungafani bazalwane, kodwa ukubuka ukuthi uNkulunkulu inkinga akayisabi kangakanani ngoba nathi kuthe sekwenzekile lokho saqhubeka bazalwane, sahlala khona la kwenzeke khona yona lento. Nanamhlanje sisahleli kuyona leyo ndawo la kwenzeke khona into emangalisayo, okuwumusa nokaNkulunkulu ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngikhulume ngayo ngobani akwenzekanga ngendlela isithi sasifisa ngayo. So ingakho kule ncwadi kaMose ngirelate kuyona ngoba ngibuka imanga kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akanandaba ngoba uyazi, uyakisa ngoba noMose wamisa eGibhithe ngoba uyazi ukuthi ngeke kwenzeke lutho. So nathi uNkulunkulu uhlalisile kuyona lesimo esihleli ngaphansi kwaso, esihlale ngaphansi kwaso kunzima, kodwa wasihlalisa ngoba azi ukuthi ngeke kwenzeke lutho ngoba yena ukhona. Uvumile ngoba ngisho ukuthi nakuMose wavuma, kodwa ngoba wavuma ukuthi kwenzeke ngoba uyazini isiphetho ukuthi ngeke kwenzeke lutho, ngizobe nginawe. And uzuyayenza assurance kuMose ukuthi kuyoba uphawu lokuthi nginawe. And siyayikhumbula-ke le ncwadi ukuthi impela uNkulunkulu wayelokhu eveza amandla akhe ukuthi uhamba naye uMose. Ngiyabonga bazalwane ukuthi ningiphe indlebe. Sibonge nje uNkulunkulu ukuthi asigcine nokuthi iphasika silihlukanise kahle. Ngiba ngiye ngasho bazalwane kade ngiqala ngivula inkulumo ukuthi ngiyazi ukuthi akuthina sonke esilihlukanise kahle. Baningi bazalwane abalahlekelwe yihlobo nemndeni. Kepha uNkulunkulu siyacela ukuthi abenduduze kubona abe nabo kulesi sikhathi esinzima ababhekene naso. uNkulunkulu ukhona and uyaphila uNkulunkulu bazalwane. Uyinduduzo kukho konke, kuzo zonke izimo esibhekana nazo. Ngiyabonga bazalwane ungiphe indlebe. Amen.